Okay, so if you call Pumila and find out he is with the other one, awukwati isikhwele nje. Awungikwatelani. Phela uyasho uma izoba nomuntu wakhe uthi okay, uzofika umuntu wami kanje kanje. Ave nesijaja. Kodwa niyaphendula ko-inbox uma benibhalela nani. Ave nesijaja. Kodwa nina kube kuyimina entshelwayo nanizoqoma. So njengajajana. Ngahle waqinisele vele kule ndaba yokudla imali eThekwini. Kanti kusho igama lami guys. Ngoba kuthiwa udla imali nentombi. Akushiwo ukuthi leyo ntombi ubani. Indaba lokho nithi mina kanti. Uzemiva uncane wakho u-aunt. Oh. Ngifuna ukuclearisha. Ngifuna ukudukhuza. Le ndaba ukuthi mina ngathi Mpumela angishelanga in guys. Yazi ngachaza lapha. Bona bathatha lokho abakuthatha ke. Ngathini konje? Oh, okay. Umpumela mina saqala ukukhuluma naye kuma DMs ku TikTok. Okay, sasuka ku TikTok. Sakhuluma ku WhatsApp. Ku WhatsApp okay sakhuluma. Okay, ngamsendela location yami afika wazongibona. Sakhuluma nje mina noMpumela. Ngaze ngasho ukuthi mina ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda. Yabo, mhlawumbe ngazi noma mina ongakwazi ukushela guys or something. Ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda. Ufuna ukwakha naye. Ukumtshela angiconsider ukushela leyo nto leyo. Ngaze ngasho nje ukuthi akusekhona ukushela lokho. Ngazi noma mina ongakwazi ukushela yena. Manje sekungathi hayi uMpumela waqhamuka sethi nje baby. Waqhama ngahlala. Ngathi awuyebo baby. Sidima sami. How did your family react to the whole Simba thing? Ekhaya. Awu. Ubaba kuphela umuntu abanenkinga abanye nje ba-accept nje. Phela umuntu awumkhethele guys. Baba wakho abanenkinga agcine ebhumile. Ayikho nje into azoyivuma ubaba nje namanje phela u-acceptile phela ngoba phela ayikho into azoyenza. Hayi amahle uthi makhe azithethele mntakabawo acacise into ebidlale kuzingane zesithembu apho ke wachaza uba uMpumelelo wavele sesithi esithi baby kuye ananoma ku TikTok okanye ku Instagram na molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. So kwavela ngokungathi zange wamshelo okanye zange wamcela thando. So amahle ke uthi hayi bethunani mna ndayicacisa yonke into but kwi-editing bayiveza ngola hlobo bayiveze ngalo isidima sam. So watsho explain ke njengibani mva bathetha na ku WhatsApp and then badibana what but otherwise zange vele ke ibe seyinto sebedyola ke but uthi ke baye bayikhatha out ke noba enye explanation yakhe. I-reality TV shows ke zinayo into yoba zivezwe ngabantu ba bengekho ngola hlobo bayiveze ngalo. I-editing iyenziwa noba ke befuna ukwenza ispice okanye bafuna kuvela i-narrative ethile uyabo. So asazi noba ke that was the case kuleka amahle into because saye sacinga thina ba hayi nyani kwaveske uMpumela wathi baby kuye ku TikTok babe sebethandana. So uthi ke zange kube njalo uAmahle. Now amahle ke uvezile noba akasenaye umama xa ebuza ba usenabo abazali wathi hayi umama akasenaye ngutata umuntu anaye tatakhe lowo ke achazayo uba zange yena ayijabulele okanye ayivuyele lento yesithembu kodwa ke kuba kungekho nto azawuyenza waphele eyeka because ke uzawuthini ngoba yena uAmahle akanangxaki nayo. Andazi noba kuba kusekutsha nawo Amahle ingathi uya-understanda yonke lento yesithembu nakutirelo ke kwakunjalo ingathi akanangxaki xa umtshamosa nithi uyayifumana attention. So mhlawumbi ucinga uba kohlala kunjalo ingxaki vele ke xa sekufike omnye omtsha onike attention because uAmahle uyatsho ke ba uMpumelelo uyamxelela xa ezaba kunye nomnye wamantombi akhe. So akanangxaki wabe esitsho kuba nabantu bayajaja kodwa ke bona kuqala ba bebengabo abasezinyaweni zakhe bebezawuvuma.
hayi asazi ke ngaleyo bethunani. Phofu uMpumelelo naye uyatsho uba abantu nje baku-social media benza ngathi bamfuni zange khe wadibana nomntu angamfuni like face to face. Abantu baba nice kuye, you know, xa seledibana nabo yonke le nto nje zika-social media ezi. So ndinako kuyikholelwa ndithiwa Amahle uba xa lino-inboxwa ngu-DJ Mpumza nani aningavuma abanye sinibukele kuzigane zesithembu. Hey phofu Amahle usemncinci bethu nani usezawukhula. I feel like umntu ona-20 years hayi usemncinci kakhulu. So asiyazi mhlawumbi unyani ke wamkele isithembu esakuso akanangxaki uya-understand abafana banjani noMpumelelo unjani. But mhlawumbi ezekhula ke ngoku izinto zizawutshintsha because I guess namanye amakhosikazi la akuthando nesithembu ekuqaleni kwakumnandi then ke kwajika phi njengoba sekunje ngoku. Mamkhopho sebulela kakhulu ukuthi nibukele le video ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.